Diperlok ke video ke bentang ke wak banitu ipi bakasing jong kanatiar ke semua ke don ke jing temu. Banirap ya ki beduk dak ke ba pencenayeng ya ki beduk. Tikumta perlok kasing ke don kam ya ke jingirap ke jong pi ki pai ba barok ke nong chochnong jong ke jela mekhalia hi barok ke wei. Marba klem dak ke jing snok tilang ke jong pi kasing kamla ban le e dalade hi marwei. Keseng jong kanatiar ke semua kala pelan banirap ya ke beduk ban pencenayeng ya ke beduk dak ke ba pelong ya kala kidro. Hakane ke arkundai tarik jong une upanai balai arjar arkusan. Hakane ke sing sajan jong kene ke tio. Kene kala kidro kan salong hamai rang menta ke tio. Kador jong ke tiket tan atspa tengkai tiket kan bagi pras. Hakane kala kidro kilong ke behek bat ke basku tenat bah do kata. La total lang ke pras barok lai pra teli. Tikumta perlok le kepat juri pi ba pensngop ha ban nok senyang de keti kemun keti kediang ke jong pi syakane ke sing dak ba thet ya tiket jong kene kala kidro ba ke sing kala pelong. Nak kebenta ban mi fon ban senayeng ik beduk. Kejingirap jong pi kan salong ke kyrkhu ya kilong ying long sem ke beduk. Pada kejuk kepor kan salong ke kyrkhu ya piru da pi ek ke bok kan nasib pinyo ya kene ke peras.